Mabelotsana FM ke na emene ka morago ra ya borobong re tswela pele le moeti wa rona wa mantlha ena ke ntate Sekhulumi Ntswaole ke ena moeti wa rona he ka mokgwa o leng ka teng ntate dumedisa Basotho ntate ba utlwa fela le jwalo re na le wena ka jeno ke a o dumedisa ntate Sehla ke mise ba mo ba atamela pela tshepe fela hanyane ke dumedisa le ba mamedi ba Sehla FM ntate ke thabile haholo ntate o be re tlo qoqa le wena Basotho ba o qetetse kgale jwale ke batla lo ba qoqela hore na ka mora go tloe trade ya ba jwale ho etsala go nne Sekhulumi wa mafapheng a feng o ba ho kae wa etsang le go na bophelo ka ntle ka mana ha o bapisa le Lesotho kwano o bone eng mo bileng teng ntate Ntswaole ke le bona ntate ha ke tloa ga la trade ke le dollar teng ke le ka hloka dikgetho ntate the primary mana ba bote ya ba ke dula hae emba ya malmo tse pedi party ya isu ya ABC kana go e botse le dikgetho hape ya ba ke a hloka hore ke o eme a Lesotho la ya Ireland ya ka do ga 2018 ukela 2024 yenda de me mo na Ireland ke metse Lesotho na tse ding Susan Scandinavia ne le na ya Finland le na ya Iceland le na Norway Sweden le Denmark ibale ska tloa pela mai kwa hao ibale ke ntate ke ba yalo ke se da no bue ibale ke bona mo ke le monyetla wa ho emela naha ya heso le ho le ka ho bua ka thahasello tsa Lesotho ke usong ya naha tseno mme ha ke le mono ilampha monyetla wa ho sheba tsamaiso ya naha ya heso ya Lesotho papisong le naha tseno tse ne ke le tsona ntate mme ila nthuta hore ehlile hona re batla ke kishela haholo tsamaisong ya taba tsa setjhaba batho ba ne ba se ba le pele haholo rona ne ba ra ithuta ho bona ke gona ke yona ntho e bila ilang ha haholo eno ha ke sheba from that vintage point ke sheba ke le ka ke hodimo sepakapakeng shile na Lesotho le ke bona hore aje ka morao ke du batang ga ntate jela ha ba pisa Lesotho kwano menyetla e jwang ya mosebetsi re ka ga le qimela mesebetsi ka ga naga kwano gona Ireland kwa menyetla na iteng ba ke tsa gore Basotho ba ga ikela teng ho le ka le hlonono teng menyetla ka ba teng ka ba siyo ntate Ireland ka ba na Europe hobane le batho ba Europe le bona ba ntse ba le ke le jwalo empaneng e senga se khahla se tshwana le sa Lesotho well hangata ntse ba shile batho ba bona ba mosebetsi so ke hola ntwe na zin ka itsa go le ka hore di thusa Lesotho hore le khone ho hlahisa mosebetsi le go tswa ona ba na Lesotho re nka monyetla o no ka tsela e feng e le hore re tsebe hore re le bona hore re kwita mosebetsi da ya rona ka thuso ya bona so le monte ntse ke dutse mo ke bone ehlile re haello haholo ke ho kapa ho kopitsa tsela ba sebetsang ka yona mme re ntse re duba thanga ga ile nngwe so ke bona bothata bo ke la ka go ke le bona nna ke le moemedi wa Lesotho ke bile ke na le tshantshelo e go le protein tsana go itelele jwale ke la go ile ntwe nka gona be ke tla tswa rwanda benzino ya ntate imba yona e teng impaneng specialized batho ba yang teng ba bona ba tshabedi ba dintwa tsa dikobo ba ile ba tshabedi o gona le batho ba bona ba tloa ba teng ntate batho ba ba le dikobo mona o ba ileng ba le drugs mona ba wala ba drugs mona ba kwana ntate ba tswa fana mesebetsi ya bo
go tsamaya ka dibaesekele o rekisa dijo and things like those. So wa tla le thatanyana wa hlemane batho ba badileng haholo ba etsa mesebetsi special bo ga bo dingaka jwalo di-nurse jwalo ya ntate. Re qoqela gona nakong eo yo bileng teng 2018-2024 menyetla ke e feng e ka bang o la ka etsa for Basotho go ba une molemo ka mo ka Ireland? Ya ntate na ya Ireland ntate ke na e sa leng ena le thaselo e kgolo haholo na ya Lesotho. Ke a gola go tloa ha Lesotho le qala ho ipusa o se mo ipusa go thoma ha le qala le bateng ka mo hela mo shweshwe bona ya le motho ne bitsa Owen wa Irish e leng a fihla mona e le moeletsi le mepa wa Lesotho a thusa Lesotho mepa Lesotho ke la Irish motho fa la kana go za Ireland ine so ga ba le iso ga ba e former country le tlasa Mangismane me tsela eo Ireland la treatwa teng ke Mangismane ka no ya eo ba entse ma-Irish magoba e entse ma-Irish ha sa le independent a utlwisise ha na tse ding di hateletswe ka ona ba ile ba ngela tso haholo a kgona gore Lesotho le ka hare go ya thuso ya Afrika Borwa e leng apartheid. So they poured a lot of money and resources ka ya Lesotho go thusa ba hloka the first embassy story in 1975 ile ona o thusa ba tsamaisitse ke hobane jwale Lesotho le ala ho ba le karabello ditšheleteng tse ba ne ba di fana Lesotho contribute accountability. So ba ka diretse ba rachi Lesotho wena wa hana ho tsela pele wa hana lo wela ona tšhelete tse le filetsang ka tsona le ntseng ka tsona le ba ngala ba ra ikona ge a tloa empa ne le a do le la bona nna ya Lesotho tse le dino ba pokwa fela ke tsaba ya gona ya go se tsebe go za implement dintho tseno. So ha re le kwa nanda to be dintho tse ngata le scholarship e bile teng go bile le ho hong ho project e kgolo ya e bitswang spatial planning. Ke rata ho bane le ke to bole me go ta bole me wa mobu mo yes ntate a bua ka taba ya tlhola mobu. Spatial planning e no na ke ka ba ba bitsa space planning. Space planning no ke taba ya tshebediso ya mobu e ntle go bona mobu o tshebediso ntle ha o tsara ba go ho planwe mobu go ske ha hohle dingwe le ngwe fa abantu ikopa ba le mo fere. So ma-Irish ka project ya bona e ka ile ka 2014 Lesotho mona ba le ile o thusa motho wa Lesotho hore o rale tshebediso ya mobu ka gore o tseba na metsi e o kae e tla ba o kae e metšha e tla mobu wa temo e tla ba o feng difeme e tla ba o kae metemo e be o kae phodiso ya diphoofolo e be o kae ko gore tsela mebila e metšha e tla ga kae e tsamaya kae di-motorway di highway kapa tsena tse kgolo tseo o kgannang ka speed sa bo 120 ba ga e wela gana tsona tsela tse jalo jwale e le o fisa taba ya moruo kapa economic development. But the rate at which maybe they are not living on somewhere, the rate at which the economy grows. Ha miliana e buleila monate sa go zo fisa tepa ba e tsenga no kanako ntwe no e disa mo wa rona so la traffic ya gona. The roads are long down, but if the traffic is smoother, then mo ruo lona becomes handle hole. So yeah, when the project did that day, ha ke fila Ireland ka 2018 in a kind during the Mississippi. Le tora ga go nne le Maskatli ga se re ina go pa project eno. So ha ke fila mo ga ke phamola project eno a ga ne ntho le go tlhogo ena ya hore na Lesotho e rala ha e thala hantle e be le tseba gona go eng yo ka ba e tla ba ka moso. Nda ke le go ipusha le la government le mmuso bana go eno ila hlola me uso le ila yankisa ABC ya fitwa nda de thoma ya banda de majoro ile go pusha taba ena vukela fuhla o mmuso no mocha o kena ditung se ke le ka pusha taba ya nne me ma Irish nda a tene ile a tlwetse ya nda so ile e ngwe ya di major
hanging fruits tse ne ke di bona ha ke le ambassador mo le ka Ireland ke nagana e gang nyonyana e potepoteletse ha ke sheba re Sotho ke ne ke bona le ba ka medi ba ka ke re tshaka le mo ke tlo bua taba tsena ga ne ba sa ipina go ya ba etele ba ya Scandinavia ka ofela Scandinavia ba ile re mmuso o eteng ka la go ena no ndo le yana ile a ile ba tlata ba tsa energy ine le wona go utlwanya ka ke mosebetsing ine le wona go mosebetsing mme re la ga tseba ta tona a tsilo ka ofela tsona o le ka go batla taba ya thuso ya energy so if le bana thasello batho ba sa Scandinavia ntate ho le ka o thusa le Sotho haholo empa go fara tshelo ha kana yona e bile ga na tshelo pele mo e tshwanang ya ona ge batla eng handle mamedi metsiki na le shumene metswemene ka mora gora ya borobong jwa ntate o buile ka hore o la gomelwa ke ABC gona le qetellong o solo ka DAP gona wa etsala jwang hore o qetelle o sile ABC le gona why DAP ko fe ka DAP gona yona e fapana jwang le party tse ding e tshwara ditaba jwang le gona go bohlokwa ha kae hore motho a qetelle e ka ba le DAP jalo ka wena ntate ha ke mo politiki in the first place go tloa ka 1976 ona so le politiki go tloa 1976 ka le politiki ge itsa le batjha le bona de mahao le bo comrade Santo le bo comrade Dolo le ba bangata ge le tlasa segele sa ntwende ditswa ke la bolela ra ba thaba Communist Party Kawan zaman ga the communist but also a Christian. Well, rather how we communist but now you're not a Christian. But it's not by all communist there's nothing to do with the religion. So say about so do how look who sat and how so mutari politics are left. Is a level about politics are left. Ka party no ge se ba se mo mo kena na dum ga skena le monna ya very steady the very politics le taba ya bo communist na ntse phela mo gautsi a ho lo fela a ke jwale iko bo communist is extreme of the left jolo ka capitalism is the extreme of the right that o le ba ke mo go tla center ke mona go na le bantse ba bitire ka mona ka nyo go na le bantse ba jwale na tse za Scandinavia ke ne ke batla go tswa go bua tobi okay na Scandinavia that is like Finland or Norway you combine the two systems that's why they are clear you combine socialism le rumela batho ba ka rua as individuals right but not extremely rich but because by those two systems that's why they work so well that is why na Scandinavia how bua ka taba ya we get us cha ho etsa index na ya bona cha se ke tlang ga o le fasing se feng o bona na ta filter ta nodiki ke ntse di mo le pele ka mojao batho ba ba thakile ho feta nna o hle ba ba ntse na go baneng le tsolo le teng la go le Communist Party of Lesotho ga bona ba ntse le teng in baneng e gola di thotsa yona di le teng baneng ke gola ile ya evolve into other parties. For instance, how can 1986 how can they retire PFD People have found democracy people have found democracy to you na le bona temagao ona te a bua le ba bang so re ne re le ka hore ke ga se le ntse di no community tshaba para ba le tshaba that ya ba le te ya party no yo re tla ne batho mme batho ba tlane le bana ile ga hloka tseleng ha ntse ra pele jwale ile a ABC tewa nna ke le motho ga utlwa ke gahla ke mano ABC ama de toba ha na bua mme a neng ke joina ABC ya ba professor Nkosi Mahao ale vetse wa lelitse hela mona o go wena o tshitsi ya ke ga na ile ke tshitsi ha ke tlinka o fela ke lotsela mohlomong ka mana ga ba fona ya wa ndithe a hlwana a itlela pele mpe later ula tla nda salama ga gatla ABC Well, ho latela ga mo go isa le ge le mo ga teng
re na le tshebelo e tjena ya dipolotiki ile a re ha ABC ba le mathata ana group tse pedi ile bana ba bitswa ka bitso la le mixer la gatela le bana ba zo dikata e bana ke ge ba se gata ntse ke le rang ba singwa mme go ba ile ba tswa go le ntso le na o itse bana le prof bana ha se da ba tswalla ke taba ya political vision ke taba ya tsholo pele ya gona ge batlana ina le sotho e ka jwang e kae mme taba yo ke ne re tsa mo a se taba se tswalle pese ke ne re tsa hola ho ke mo ba 76 o ga ba ke na go itilile le ga 1980 na e gola le ngolo la hela la mo bena Afrika Borwa di le ga 1981 ha ke ukula ntlabe ukula ntle nna la ga le 1980 1980 la mabubu a bena South Africa e sa ke le president ke ke ta mo ngolo le ntubelang ena a so le fumana le ntubelang ho ke na Afrika Borwa ka 1982 Mandela ka ta utlula lokoloto e re ke ba le re ya mona ga tla ba le go itsamela ile re kana go le hle re sa lo haholo so batho ba ga fitlhe politiking go ba tswa go ntwe sengona hala ke le ga politiki tsena mona tsa boitseko go re re wa tsa boitseko ka ho tseka se chaba e ndate re demand zo tse monate re se le za ta se chaba so ha ke tatla e BP he ke ha e thewa ga 1980 ka 2002 ke nka ka rate se ke le kwa so come on mang I'm also a founder member ya BP le BP fapana jwang le dipati tse di bule ka bo communism ka socialism yona e wela kae le gona e re yona BP mana na reng le gona go baneng o ka go thaletsa batho ba tetelle le ma BP jalo ka BP is a social democratic party go wela BP le yona e batla e tsamaya mano a di-party tse ding tsa lefatshe tse kang bo Sinn Féin ya Ireland Malayan Action Party dinaha tsa Scandinavia le tse ding gore go bona la ka re ke yona system e sebetsang hantle e bile ena le kgotso ka ro yona au mme e tla bohare e sebeletsa gore ba re go le socialists ba le to the left le go le di capitalists or rightists to the center re kopanya matsoa re bona gore bona re shebile taba ya tsona le pele na ke taba ya kopanya two systems sa gore bo capitale bontse bo hlokega even taba ya go sheba setšhaba le e leng social democracy bona o setšhaba se se uwe morao ha se se morao mme taba eo ke taba e central go monahano wa BP gore bafutsana a se ka se uwa bile ba le bangata ka palo ba se ke ba utlwisa bohloko ba se ke ba utswetswa ntho tsa bona tseo re butsa tsa setšhaba mme le ba na le bokgoni ba means of production ba na mana di means of production ba na le di-trackere ba na le di-bulldozer ba le bona ba ke le tsoga ba bona na ya hola at the same time ba sheba ba hlokometse the interest of bana ba ga left bana ba go reng se tšhaba se dutse mahae mane tsa mafutsana se ditoropong se tleng ka setopong ka mane bono batho bano ba hlokomelwa bano mme bono mesebetsi ya hlahiso mme mesebetsi e ngata le sotho e mengata hona ha e sa le ntate fela go bona gore bogolo a setšhaba re shebile mesebetsi re fiwang ke mmuso go di-officing which is a problem for a long time no di bitse ke ne mashima we di emetse mmedi ka morago ra ya borobong tate o sole hae mona ko ene no so le teng go tloa 2022 ba sotho jele ba kgethile puso ena e ntšha e teng ene ya RFP gona o bona ditaba di tsamaya jwang ha ile mo ba sotho ba qetelletse ba le ba lenyahlatsa bo ABC bo BP jwalo ba ikgethela RFP le tse ding gona o bona taba di tsamaya jwang fitlela ha jwale Dade ha ke sheba ebile ke ne ke le go le jana kana le kgetho tsa fitileng tsa 2022 o kala wa na gore Basotho ehlile ba duzika ka bofutsana go dilele ebile ba futsana iswa ka mabomo ka seo sa gore ha ba sena tsebo bane bo wi ta ba tsebo ha o sena tsebo go wi ha o le motho a iswa ngwana ke bana iswa ngwana ke bana wela wa tseba ha iyo mme o tla dula go le jwalo mme di le ba retle ka ba mabomo me go se fitileng hlintse ba sokwa jwalo ba nke gore ha ona le tšhelete ga gona gore o maphilisi impa ile ya hao yeno no so o thewa ha
ntho di tswang RFP ntate nna ho ile wa mmakatsa haholo hobane ho ile wa thewa ke batho ba hlileng ba fumane molemo bobodung ba puso ya lefitileng ya nna di mosili ba bang ba ile ba for tender o le tenderpreneurship ha ya ba batho ba o reng gore batho bana ba ha ile dikgobo tsa bona from the start ba sokola mme ke ba no ebile ba tsetse pele ke ba rui ke ba galemo ka ba ntse mang ka sona ke ntho tsa computer class senang the means of production fela ba fuwe menyetla ya ho dula mane hobane ha ba kgone ho hlahisa letho bona ntle ba bona go ja fela mme ba sotho ka ba ga bona ntate Matlakane ana le difofane ana leng mme a tla party ba ile ba nahana hore ka nnete mona teng ba tloswa ka ga mme ape o bona setjhaba se sa ithuteng le ha bona dipolitiki ba bua ba tla ka fela ntse le tshwana fela ba ithuto ba mamele politician engwe le engwe na e bua reng ke ka hona o tla ba ba batla le maha yo ndi ra o mamela hona ba mo hloile fela ba hloile bona o ithuto ba mo hloile mme taba e tsa dintho tse go le hlile e sa mara ba re sitwa ho fumana batho ba hloka ba ka re tsamaisana ya rona hantle mme e tla bona RFP ba teng date ba sotho ba etsholohela ka nka ya bisa le none e fetang e hlutsa batho ba latela ba ya tshwara le ha ba ya tshwara bona e mara a di ana e hlutse ntona ya mata mme ba ile ba tla ka sepeo sa hore e tla entafatsa tsane ha o jwalo ba shebile ba be pela sekolo se na se tsitseng se ne ba se fuwa ba ba ipesona ka bona mme taba eno no kwana dira ba sotho ba frustrated ke taba eno e ba frustrated ho ba le ntho tsene ba tsebisitswe ine le ntho tse seng tse ke tsa etsahala ha bobebe ine ntho tse ke tsa etsahala ile ba se fofane sa maso a polisa ha ke se se sa fela ka ho fana se sa mapolisa seno lola ne se la petrol le ngwang kae ka tšhelete ya mangaka tse ba hantle go ntse ka ntse ntate ke mo tla o le mong fela o go bea go ke taba tse ke tsa etsahala mme ke bona ka re ilang ka mano a manga BP ya le ka ho sebedisa fela ba le bothata ke hore basotho ba re ke na kana tsa ho ruisa ja go iswa di go ba le hlogo bane ha se idea e tlang ka pelong bona pero bona ntse re di bua le BP ke tsa go bona tse re kapetseng tsona tse re tswang ndo bona ga ta ke sa ka tsela e feng go ditse o batle mme ba ba ikopisa bona ba ke ba tseba go ba etse go di sebetse bane ha ba tsebe na ile sa mela ka tsela e feng ka ke dilo tsa rona ka wana it does a difference maybe BP yona ke re ikemetse fela go mola o motheo le mo le puso ya malao le moruo o ka retsang ke tsona ntho di tsia tse ntse di tshotse tsa gore ke tlamehile gore hae gore na ena e bushe ka molao batho ba hlompe molao ha o bua ka gore traffic za matšhe ka melo tsamaya jwalo ha o bua ka gore o tlamehile go itse ntho tse go itse le jwalo gore motho a tswang le kwete tabeng a fumane katlholo e mo tshwarerang hanghang mme ke yona difference e kgolo ya gona le megaena e meng that is why re reng megaena e meng ka go fela e batla e tshwana ke dilimela ka go fela gona ka mafube gobane ha o ganga diprogramme tsa bona tsa dipolotiki wa di babisa batho ba itshwanela ba ile ba dira ntho e tshwana ka go fela bona e tlile ga ona ntho e tleng e ngotsweng e reng ke tanga step 1 ke step 2 step 3 ke tlile mela ntho tsa tsene re bitsa di-5 year development plans tsa mogala bua di ka yona they're gone mme re bona le setho e gola ka mokgwa o motle between 1966 go fikela ka 86 a masole a nka le hae yona puso ya bona re bona ntse re batjha ntse re tlhokisa haholo ka nnete o ha e sebetse ditaba hantle e ntate a re metsi ke na mashome a mabedi a metserobedi ka morao ra ya borobong re bapatse fela ntate re tlo phumutsa hanyane fela re tlotla re butlela maomedi jele ba qoqe le wena taba tsena tse monate tseo ba tshwaretseng tsona ka jeno ntate wa ka e ka hodisa kgwebo ya hao ha o banka le yona re na le dipolokelo tsa dikgwebo tse mahareng le tse hodimo etela lekala le haufi le wena ka jeno ho bula polokelo e loketseng kgwebo ya hao
ka ditjeo tse tlase. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa nomoro ya rona ya mahala ho 800 99920. Lesotho Post Bank, ditshebeletso tse bobebe haufi le wena nako yohle. Iphumanele dikgoho tsa nama di teng ha Tshabalala Motimposo pela Terminus. Kgoho ke 75 Maluti. O ka boela ho fumana dikahare tsa dikgoho tsa nama. Sete ya tse pedi ke 25 Maluti. E na le maotwana a mane, hloana tse pedi, pitsana tse pedi, dipelo tse pedi, melala e mmedi, mala a dikgoho tse pedi. E fumaneha lapeng ha Tshabalala. Letsetsa 6342 4494. Twin Technologies Pty Ltd. Refumaneha NRA Center, first floor, room 4, King's Road, Hamafa Masipa. Producer Katsela. Oh, okay. Software, school management systems, loan management, Let's go on. payroll management systems, What do that book? It's very good. TV Le cameras, marfo ya attendance systems, solar street lights, desktops, security alarm systems, Nga pula ka ga se fire and fire, se la ga ga idisi network Okay. and computer for systems, 10 minutes. networking and Okay, ya pole fela ina. Ya pula ka Okay. Twin Technologies The best way of picking up. Ltd. Call Okay. our WhatsApp 05981 So now I'm going to say that part, you know, Oh. 32 You have a means. 14. Is that Okay. email No, it's nice. sales@twintech.co.ls. Kapare etele website www.twintech.co.ls. Twin Technologies Pty Ltd. Instant solution on mouse click. Rwalla lesasile o boloke nako e sa le teng le banka ya Basotho ka matsete a hlamatsehang. Ngatana letsete la kgwedi le kgwedi ho tloha ka 100 Maluti. Teleya tsetela 1000 Maluti. Fupe tsetela 1000 Maluti ya hodimo o boele o be le monyetla wa ho eketsa letseteng la hao. Ho na le melawana le dipehelo. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa nomoro ya rona ya mahala ho 800 99920. Lesotho Post Bank, ditshebeletso tse bobebe haufi le wena nako yohle. Bona se ke ba ya moshane ka o fapanya le pula ke a bolela. Ha Ke rata go komunisi man. Ke mona ba o sa Ba so Well, ga la go go ba trick to. Lo ga re so ma grace ba ile ba se ka ka di matsa ba go There's a reason. e go banyela Ah, bolle ni ba go ba pa. limited internet. Ba go do ba go tu le ma ga ba. Ya ba go di ba. Ba ya mo ka fu. Ya house o lwana. Ke a bolela. Ba se ba Bona le lwana. kgahleho ba letsetsa Ba ho go. Okay. 19100 kapa o ba romele email ho internet@comment.co.ls. He monna o rata ho batla gollo ebile ke go bona ke na malasa ke batho bi Comnet tlo connect. Mau vamos a la luna mura
Abedi musikine mashime amabedi a metso e mene pele hora ya leshome ke le bulela empa re ntate sekhulumi ya tla dikwale jwale re tsebe gore le bulela ke a le bona sentse le kena ka mehala ya lona ke tlo le bulela le mela tsa lona mane WhatsApp sentse e kena mme o tla tla le arabela ka ofela ntate ya go qetele fela mono ba tla go hlakise ditaba re tsebe gore re ba bulele ntate wa ka ke a le bana ntate sela ke ne ke batla go hatisa mona mo ntate ke la ka qala pele ba bona gore ke entse influence di politiking ke Communist Party go Lesotho ke nna di kena ke tsa batho ba ba tla ukantse le se na re go thale ba go bia go mo se ke ntimpe ba se ba itshaba BAP asi Communist Party asi party ya communist empa le BAP inkile mano a matle ka socialism ka communism inkile mano a matle ka mona ka neoliberal le ka capitalism gore mano a mabedi inke a sebetsang a tla tswela a bo la sebetsa na itsane le bo la sebetsa ka mo re a kopanye mo re bona bona Raisa Lesotho pele ba ka se mme bana a sa tleile na ya Malaysia a sa tleile na Scandinavia bo Finland, Ireland, Norway, Iceland jwalo a tleile haholo fela na ntse di me re a tshika bona ya re ntuna ba tla se mona ke yona e sebetsang ha ne le batho ba rui ha ne le batho ho bana ba se ba rui ba bona gore the state senka ka go ya sona ho bona maphelo bona apa ba buse bona ka o isa small business a le ko price ya bona se ka fase so go disebetsa so ba ska nga o le ntswa lo itse o se re ke le community de fa ke no sa community ma ka bona ke mo di ma wa nda ke every Sunday ke a dumela bona yeso ke ro policy ntate me ha ona mo buti di ke nda ke tumelo teng ho ha ene tsele botitsi mo go ga fa bona mo community ba batho ba sa dumele mo di se nnete taba eo re ke ba bulele ntate ba qoqelo wena Basotho ba o hopotse ba o qedetse gale jole ba ke boyetla o ba buele wena mo ikgotso me ke memang ho kae mema bokang kae ya mema bokang ka qwading Kala bila holo mme ba bang ba tla ba re kelelletse fela taba o kusita ba tse di fela tla hlagisana net mo ikgotso ba le tsa di khotso le di mang kae ale ke di bui nda le kwekwe we la di pati nda te le mo nda te ba ka tanga holo ka sing pela ende di mrata wa ni pu nda ba ba la shelo di ka ai Kena ba ka kina nda te ka le mo tse pela le tsona dire ka fitla an ka go mo bane a re ka matanta e dilane a etsa diphušolana re metse mo parlament what a go nna tsela na ka le mo tse na go le bento ka nga monna fela a tswa ngwa lo bala le metse parlament di ba tsa molao a go tsa molao a ba tsetse tsa mo e se bile e ke ntila ba Afrika mana go tsela e re ba tla ke tla mo kansla nyane ba be bana le ba molai a go itse ya o katela una ka ba de ba la ka re tsa bila ya ko
kopanelo ya mmuso national unity ke re na ntate sa ba yo o bona ka ga e tsa ke go le Basotho tšhuo tsena tsa suesuesu bodumo bo ngata a kanaka e le gore re ke re be le puso mohlomong ka ya maemo taolong ya sisa maemo go ntho tse di ka nna tsa etsahala ka gore be le mmuso compensate dipatsong mohlomong ka di-gate ha o na tse kana re tla go kenya puso ya go le ya kopanelo re pele ba ta pele ba bone ka ofela ba be ka go lo puso nyeo e le ba tse maemo ka ba go ele ba tla na ikitse a pa ke ta ba ka tsona di ba taba yo e la tsona smith e ka o le mutsa pela ke o na ba e ditsa mme a ta go ke re na data ka ga ta ona ba ja le ba beta le bila go lontate kwekwe mo eng kgotso kgotso ne re ile le mang kae Ndade Phamotse le bila go ndate le bila go le be tsukela moshime a mabedi pele go ra ya bo ya leshume re nke le melaetsa ntse hlaka mona ka WhatsApp go gona Basotho bona di voice note na ba reng hangata ha o bua ba o ntate Matekane o go isitswe ke mmuso wa nna ke puso ya ntate Mosisini kana go puso ya ntate Mosisini ke kopa go botsa ntate bona puso ya ntate Thabane jalo ka ha bolela ka ba le ABC puso ya ntate Thabane na ntate Matekane ha ka wa ka go yawo e mentse tsa ditsela se ka go le ya batho ba ileng ba go iswa e ya ba ABC betse ya kenela le yona go isa ntate Matekane hangata ha o bua ka ona e bi ne ntate Mosisini bona mo ABC ne ntate Matekane a le a fumana bo hona teng Kgotso montate a ntate Nzolo ntate Mahabo kwena ha ka bana ikite ka leshano a thetse batho hona ka ba etsana ebile ha ga tele motho batho ke ba rata hore ha ba kgethile ba ntse ba go ba ile ja tšhelete jwang jwale ha no kgetho go hang ka nnete fela he a tshware jwalo a se ka ne ba ile itlama a ka mpa hlolo o busa ha ba ha sa bulishane ba ha kgethwe a ka mpa hlolo ke le bwa ke me mo gape ka ha di ke a medisa ruti wena ntate Tsahlelena le comrade school mizol kamon ka selme ke le ntlako mona small farm mona halkale mona maseo ke thabetse ditaba tsa comrade Skhulumi ile motho yo ile mohlala wa motho ya nang le an enormous experience and exposure le tsela yo a hlalosang the politics and ideologies ka mokgwa very very elaborate e ka ithuta gobane ya bohlala ithuta ka mehla ka le leng ke kopana ntate ke yana e be gore nna mshana eso you are a real pan Africanist ile ga bona ke kentse di beats mona molaleng so ke hlompha maikutlo a hao comrade ke hlompha maikutlo a ntate ke yana ke hlompha your analysis kanete you are a hero
ke phalelwa ke mantswe. Now the music and the show to speed pero ho ya le show me ke mela itsenze ke nang tati tsola ko ga bele ba bana ba se ba ke nda tloga. Ke a le wanda ndati zetla ka diputso tsena tse ntle ga nnete ke pele ga ina ya me mabokang ba ba mapitso ba la ke la ga go hantle o tla nthusa ka ona nna o ga ke gola potso hai ihlahla mane mo ibuang ka taba ya ha o lo watella bokomodising ya go le ona na le tsela phela e bang pele tsela eo mogala moshosho a le Basotho ba nako eno ba ileng ba hana ena kana e nentse ha o e sheba o ithute yona o bona hore e nentse le mokgwa wa puso le ha o no sena mantsha sekgowa kana go o batlang o isa go bona morena wa teng a gore motho e mong le mong le mong le karolo le kabelo puso ke mo tsamaisang ke ga bana Basotho mehleng eno no ha mogala mosho a netse dipitso mo batho ba Basotho le ba ba bua teng ba le ba na mantswe a reng mo re khotla ha o go mafura le molomo se rena tla le o mamela motinyane go bela gore kana go no batho ba na ba tlhumello ya go bona go bona mme kana go ene ba solo ba na ba gona go ipepa ba na le matsima ba le mana le ke taba tsene tse tsang gore ha ona motho ya tla go bala ala pile mme le ano lona leo ke wa leo rona ke le bipi re tla mele go sebetsa ka thata go bona gore ha ona motho ya ga robalang ala pile ka eng ya Lesotho ba nna Lesotho ile modimo e file dihlodilwe se ka sa go se go phela la ile nyana ka lokalo ba diteng go na le sebediswa jwang molemo wa setšhaba e se sebediswa jwa molemo wa ka ke le ntshwaole e tlamele sebediswa jwa molemo wa setšhaba e seng nna ke le motho yenda ke yona tsela e re shibileng eno mme ga ne ntse re phela hantle ka nako eno eno yo mme re thusana ntate kwekwe ke yena ke ya ntate o bua ka taba ya thuto le thutego parlamenteng ha ke batle go ke tle ke hatella ha yona o yilo ya o rutea wa dibuka tsa sekolo ke nnete gore motho a tsangwa lo ngwana o tla o tshise empa go ntse le batho ba bang ba go deileng ba ga nnete ha o bua le ena gore motho eno o tala o ntsale ha o tla letho mme o na le motho wa Mosotho fela motsimane re wa na le motsimo pitso ya morena bana ha e swana ke yana machaje pitso ya morena o tlo motho a no feta ka tsineng yana ne fela ha ke la sekolo ga nna go bua ke wa buisa so re ke nnete gore batla Basotho ba rutea ihleta a o thuto e be teng ga Basotho ka e batla mme Basotho ba yang parlamenteng e Basotho ba nang le thuto e nepahetseng ya gore ba empa le ga re no shebala fatshe bana ba sa kenang sekolo ka mabaka ao naha e hleyentse go ba jwalo bana dimona tse 50 ipusa ntate e tlamele Mosotho mo le mo sa balo ngwana di o kuteile empa neng thuto ya bona ha ya ka ya etsa letho bona Basotho ba rutea ka tsela e nepahetseng le the specialize thuto ntse ga ba tswela molemo so o buile hape ka taba unity government ntate unity government e ka sebetsa empa le teng go tswa gona le a tshwaro pele e tshwanang common purpose ha e mo le monga tla ka ntho ai mo ba tenda ga eng ba tla ba batlang e tlo ba tromakara ba tlo bisa ke ga se buru tromakara e tlo ba mo futsela fela ntate pele ga ona tswelo pele e go ba re ba le dia ke ona ba jana ka ga ho musa RFP go na le ba ratang tswelo pele me ba hula ba ga bana ba batlang ho senyetsa setšhaba exactly so la ba le temo ntate ba za rata bana ba 19 ba za rata ka mona ke batho ba rata na ina fela ke le problem go go le ba ka khafutso e no ya batho ba sa hlompe mola completely so e ba bothata gore ba tla e fitša yona taba eno ya bona eno eo go buang ka yona me unity government is good but it's what the purpose ya ona ka tshwana na ka maikutlo mo go batlang go ya teng go tlanda te phamotse ke go ke go gago why na go wane a ngila ga sia ABC ka ya ho BP a ke motho a rata ga go lo dipolitiki empaneng ke motho yao a le kang kana go tsotle go hla ba eta pele ba bona le seding le go ke ba fa keletso e thuletseng
nna ke la ka bona ke le tsona tse ne ke le ka o di fana o etapele ba ABC di sa ba mele ho hang mme re ke ke na qhafutsong ga ABC ile o bane ke elelwa right mona ga ke se khupiso to an extent that ke ne ke peteketela ke se ke sa hantle le ba etapele ke le ka ba hlosa mona ka fosa ka kgona mona ka fosa ka kgona ABC ne ke nka le party e buang ka maano a yona a se ka sa motho ke tla mme ke la ga tebela ba etapele ke ba botsa ha ke re shebeng jana le ditlelena la se ka motho ke tla e ka ba gale a gore dikotlo ra ke bona ke se ga bona go ke le tsa back bona ke bolela nga ntwe wa tsa ntwe na ile bantu tatang go ga pele ke la go ba frustrated ka go tla le bone ndi ke na nyo ha ke tla le joina e ke tsa ntwe na ke na ka hloka mo empa le ga ba re ka bona ra ikona ha ke mo e hle re ntse ga ndi ke tswa le yona ne ke ke ka e ba le ya kamana ka ona enda te ke la ka ha jwale ke le ka go ntlafatsa ABC e ba ga tebela ga ABC ndi ba re banne directly but how to la mawara BP go no tebela nna ya ndo bane ke la ga da go la ntwe e le ka go lwanela ya setšhaba ya hane ya wetsa ka mona ka ona ile ga ha BP tewa e ba le ke ba ke la dinga nnete nna ke le motho ya ntate bane ke wa buka BP tsere maano a o ke a batlang yena hona le yanda te a bjola ke mang a WhatsApp ya pele ntate tla ilama yanda te ande le ke nne nda dore puso yanda te mosidi yo ruri le nda wa ka e bile re amana haholo ka malapa ka ba hatsa ba gona ka ba hatsa ba nda nda o se amana haholo okay ha ke mosomile motho ke ntate wa ka yanda te impaneng nete go re puso ga tla puso ha ba ne la bisa yanda la ba ne sie na ka botlo ba ne ba puso na ne ke na bisa e hlile le matana ula ka tsela ena eno me ila ga ha ABC se enze busa le yona nna ithola pele o sebetsa le yena ga tsela eno tshwanang eno no me ga tsa o le tsa tse ne ke ntse o masego ke ntse ke nna ne tsa substandard ne tsa tse hlile mpe haholo tse senyang ka mo 3 months e fedile tsa se kondi rinda de sela should last bunyane 15 years to bunyane 15 years 15 years sa ila senye tsa tse senyang ka mo 3 months ka mo selemo se senyele digoti ha ya etswa hantle ile o eta ha la taba meshane pese ya wetsa se le jwalo ina bone mhlano me bua ka leshana tla ke mema ke le betsi bitso la hae ga ke le ngola o tsona ba ga le tsaka mo mao a tumelle ho bua ka leshana ile ntate le la ona la BP ke hore khele ke o bua ka nnete e tlang ho etsala go ntwe bona go ntwe la ka ena tse ke tla etsa sa le mo etsa le ya go ha borogo bo phameng o di ma eng ka nnete tla ka hlola eno no empa le tawa ha di cottage industries mara bi mona ke ntwe ka etsa yanda ke ntwe ka etsa nga khabatsa go bona yanda me ga le dikile ha re ka re bua le shano fela le se le tloya la bona ma BP ba re re bua le shano go bua shano le shano so ke le ka go ba so tlo ba ke ba shebe BP ka ma ha o kgetho tse tlang yanda la den tla pena na ke thuletso fela de ka le bua ka pa eno la sa hloga ntate mo ha o pula ga go tso ke batla le ke le fe memorial lecture ya ntate kena le ke le fe bona una se ba ditego jwa ke la etso ntate ga tla go ba okay ba tlo ga bo tsena go thusa pe ke tebe okay da DBT le ga ya foundation ga ba ga go tšhelete a kana ya ona ntate ke ile ba ka kapa nna ene o tla na sa mtsiri but he was real man le go ga tana yana ka mo ba tsa ula re ka go fusa na ona le boi ntate moletsa go no hla go tsile majoro o re fela na putso ya go bona BAP ha ba sotho ba ka ba e faminona le bona ka le ka fetola le sotho bonyane kana go e kae go latela maano a BAP re ke bulela le megala fela go sodi ka go fela re phetela mo e go tso
Ndade ke bua le ga ngwana wa rona Constantine Semafile ga ngwana wa Basotho ntate ntse wa rona o bua le ke nna le sekolong ye ke mo tsebang hantle ndate kapa ke ngwana wa ke yena ndate ntse haholo bondate ke mametse taba ke tsong ke kala ke nako e buileng kana ntate ntse wa yawe ka o buya o ke nnete ke se bopeo sa hao fela go botse wala o ntate ke ra mo rona mo se kana go phuthi mo a sa sekolong go a fela ke ba dipolitiki haholo o di a di a go nna kana go ngaka ye ka ngwana a dipolitiki mo ba tla mo bana le tso a ka nthutu a buang haholo a go na ba go dipolitiki mo fela o na le nnete e ngata haholo a re ntse go ra ke wa ka twa kuna le nnete e se nyakanya ba so do ba ka motho ya buang le shano ya ba tetsana ya ba betsa ngwana go tsonyela a se nkuta ba bonde ke ra mona o ka ka go go tswa go pula ke mo go shaba na mofuto mane ka ntse go ba yetsa ntweng ke bothata bo le nang le bona ya tetswa kuntswa o le ba so do ba mamela mo be ya le shano go feta batho ba na le nnete kana jalo bona se ke ile ntwete e e tela o tswa go le ditla so dikala ba ke ba ke tswa shano ya go kana le matekwana ayo e ka matekwana na go tila ka tsa mefuta e se a sa tla ba so do o ga ba mo matekwana mo ke strato wa ka tšhelete ya ngata bona mo go tsaya wanda de na ena na matata nda do ntwa so le tanga data we ke ka wa na ena mataka le si ana a o ke le mo nda mo re ta go na ena go vetse o ga ba ke ba sendwa na ari ko pane ba ba ma ai ana to frente de ba ba ari ma ta tiara o i pe ni ka go sabo o ne ka ma ndore ba ka kita wa ya pire ka mo ba le o ga ba o ne go se ka ne di politiki di se ka ne di ya ka di se ka wala mo kana mo sa ka la ti direction aba go ke mo ta de sa ba nga data go le soto ba sotle ba sotle ka dikelelo ba go kele mo bone ba go nna go sebediswa ka le shalo lo ke fa ha ona ntse ka ba lo kana ela ba ntse di dumelago ge ge ba batho ba ntse ba re thetsa ta ke date le bila go loga ngwana mo e khotso khotso e ya mme ke memang e ya me bo ka nga qwadintso la pele Ntate o tshepisa go bona le rena mpa re na le mo re na le matsoni ditsaleng na so ke ne party e kan e ka sebetsa lwa motho e tsile matšhao wala go ba re betsa ka matšhao empa ba sa ka go neteng empa ke ka sala re tsetsa ena o re tshepisa go bo wani ma wani ne re tsetsa empa gana jwale no ga go ba go le tsaka ke le bila haholo mo e khotso khotso na ile le makai ne ke ka mo be a tsetsa tsetsa ha ke le hantle ike ya o bane a ile la sa isi ala ka ba di tempo alright ke le bona te ga le bona de pa motse o tla wa gabela ge nke wa qetela mo e khotso ndare ile le mankai ya DJ Mafude ka nne ha ke na tsengata empa ke rata go tlatsetsa bonta ke fela ka mo ba ona ka taba tse mona di ba DJ se lo reng ka dire ka isa mosala ka taba tse ngata tse DP e etang ka maeta pele la ke ntse tshwalo la professor Msama anga masala nyana wa bunka ka ba ona ya mjao ga ile ya la di diwe ma di o le tsa ba so di bo ba ka rata mo ba iketse ba itshwara ka matso ka ba a utla ba tsebiswa dintho tsa mmuso go re ka re ba tla tsana sa mmuso o le teng fela le ha mmuso o le ka go ipisi mmuso ke le ditjao ba go ipisi ke na le ntho tse ngata tse ka ana ka mona tsa itlama tsa Lesotho le ba ba tsang le tšhelete o ba fumana DJ ke le bila haholo nako ha sa le yo ke le bila haholo DJ ya dintse le nako bona e nyane go fela o nke bana ba ngata re tla mema hape ka nako nngwe ke a bona Basotho ba na le taba tse ngata haholo le wena ke ka le wanda ke tle go ya ntate Majoro ya gola thasela bona
go ka renga nako e kae go ntlafatsa na ha le ka fuwa menwana ya ntate wa tseba ntate ke bozo e bonolo e thata naha ya Malaysia e nkile le motse wa leshome sa 20 gore e ntlafatsa naha eno ho ka jeno e nka naha e ntlafatsa ka futisisa na le ndingana go gore ha re ka tsamisa le go bona taba ya tshebetso e go tswana holo le mo sa pele sa puso ya BP ya gola ke taba ya gore ho patala tse mabala ho ntlafatsa melao e hlomphuwe gore ndo ka nyena go batho ba be le biketlo bona ha ja se tuma e se le ha dadi motho mo le mo tsa ka ya ratang mme o tla e bona hola a o ganna ka maserumo o tla bona ba tsana ba tswe taolo o ba khubing ba tswe taolo mme o tla utlwa le dipuo tsa batho metsi mona di tlhapa fela mo mona ba ka tswe taolo nda di mona ho sebetse mme ya gola ta ba tsana mabala go tla mola o sebetse motho mola o kusa o protected ke taba ya pele mme ke na lona na hore le mo sa pele sa bobedi sa bogago re tla be re tsepa meta ya bona ke bona hore na moruo wa gagetse jwang empa la o le jwalo go sa be le go tsa tse pedi tsa tse dintsi tsa moruo le sa tsa magago go bona hore moruo wa naha wa ntafala ke nana le mo tse hlano ke busa o tla bona na e shebile nqefeng mme ha e bana ka bua monyetla mo mo tse dintsi hlano gape e be le sholo pheto e tla ba go la eng la Lesotho ntate e golo haholo gobane ha re ngena tsa mo Dubai na di ntse ka mo o ke na tse ile tsa mosebetsi kana go go jona haholo ha fela di tšhelete tsa setšhaba tse ntse di fuwa ke matšhaba di kgafa di sebetswa hantle molemong wa dintho tse re itse re tla di etsa di se re tla etsa hona e be tšhelete ga ya faposa re isa neng ngwe sele rangwane ke a gola ke batla le thuletso le yena ke nnete gore fona go itelele ehle re kgethile batho ba re tsebisang dintho tse ke tsa etsahala tseo bonang hantle go ntho la ke ka etsahala wala motho na ha rantsa le teng pusong eno ha ka ba etsa go baneng tweno re tla re ditsa gore batho ba tla tsela e matago le manne fela wale ha e le priority ya tsela ile priority ya dijo tsa kampeng ya pele ke fe go ba ntsela ba yesa ke nnete e phameng e matango di mo yeng empa le ngwale batho ba la pele kampeng ya go ka tlamelo ke bone ke le priority ke tsebe bona ntho e hlengile ya go hloka e setšhaba se tlhokang ke fe ke tla ka yona ke tla ka ntho setšhaba se tlhokang e se ke tla ka ntho eo e le mafusisa fela o di bomane ne ba re bone ga re pure re pila tsa setšhaba ka mafusisa but Basotho ba la pile la jinshi even they are worse now Basotho how ba share ke tle go ya ndate Phamotse mebo ka ka nnete mme o bua putso e nepahetseng e ntle e ya buang ka yona BAP mme Mabokang pele ile ke le pele ke la puso monana e so ya bitswang DJ Mafube o buile ka tsene le bla ke bua ka yona hore BAP na le maano a botjaro a se tsenga sebetsa ga le ntse le party e se puso batho ba tlosa go tsa BAP di utlwa go iketsetsa ba etsa di baslini ba di country ba etsa meriana ba di drinki tse ba di utlwang ka le a la botjaro o ipotsa bona ha BAP ga ba mmuso e ba le matla ao sebetsa tšhelete setšhaba le tla etsa eng go bona Basotho ba gona ka tena Matala School of Excellence man ya go ute Basotho go iketsetsa go etsa mesebetsi ya matsogo bona go Basotho ba bona ba university thuto e ntlafatsang naha ke ya matsogo ntlhogo go thuta matsogo go sa fokoti go tla go luikila tse ding ke tswa thuto e tlamile go be ya ntlafatsa Lesotho go feta ya ne ya ntho ba re university yo batho ba ba lo ya ga ka ba di so re mena go etsa thuto ya ona ye more towards artisan mo batho ba etsang ka matsogo a bona ke yona le la BAP dino me nna le DJ yana ga le le ona ke tsholo ntate
umpa a nthuliza ntate mme ke a leba bona ande re sebeditse ha monate ntate Ntsole re tla o mema hape le Tebele o tla o tsamaya le rona hape re sentse ka pele okay re lebile ha le pele ha o bile le rona re tla go mema hape nakong e tlang o tlo qoqa le Basotho ntate re lebile ha o le o re tsela fe go tla go kopana hape nakong e tlang ke ne ke tshwaretse ka ledio wa Maloi ka jeno re tshepile wa Maloi ka jeno ke ra kopana hape nakong e tlang di phone